premier show sia selain gu prit chu Oh, film yeah, sang yeah, ma yeah. si gu feedback sia si movie gu feedback sia si de chu lo Kamu change director nu di direct di chumui bam thade pogo screen pogo dilo everything kamu ibam me za I never ning bora flop talan suma chu di along this three udi bam boy chu di do videography actor mai dong din pura natural chu de screen dong se di do display pa kyang se chu mai do hatang mi de hai lam si za chu kamu ibam me hai son de kamu khanglan ra boy chu I'm lum za bam me kamu ye chada go pore do chu se hai blue se chu I know worship chu chu wan tra pat palle if I close my eyes and pray to you my loving God ram long hina di charapin diu ka mong kem ka kum Tamai hina akamai tu ngau đâu we mane aliu di how mai kalung boram Hello, Matthew tu Senki TV lam su judau khalan ne thaina di aliu neng guest special guest khangkhat ja mazang khalan jo me solo tu sai hai si thaina men IBPS PO exam ga probationary officer doklubo khadi thaina men interview pogo interview ga di tu 91 marks dolubo khadi tu UGC net exam ga khadi SBI clerk ga ti ja clear thilubo puye ja Delhi University ga topper student khatle liang maronga choboi manaronga tija kamsibo paronga tamsinja le notice ga tadi tija extra talented ke thibo surama maironga ne tamsin pa go khangkhale choboi mai khangkhale sina Matthew maga to zulen khaye tija sister do pogo achievement pogo to thuilu bo ma sai maine kamtang klabo kamkulu bo tija Senki TV lamsu congratulations ti khaye thank you de right thu boga viewers mai khadi do mai keng huga sister hasi dilam pani manglo khadi do nugo self introduction cha si pi hello ise phelong mai apui na apiu se di phelong mai le ge tu panai se cultivator le tu slungam kam tu zrasi kombo ling za tu bo mai na asi di asing na mai sai khangsum ma me piu mai khangsum me tu ting thu pira khangnya ra naw thumin de tu ting thu piu se doctor le physiotherapist ka za pa tu paradiga bom te menglong ga bam bam boy padik le thiu mu di za iya cái chung boy nang neo family ga na thu bo ma okay isen na thu bo pui mai di aron na bo kon doctor le ju cha iya isai the family go wa ba matinga family to wai si dilam ram phelong ga chu bam kha ma sai te menong lam wa khami ma aliura tu ai tu pon pa ga tu ga ne menglong ga longbam mi boy tu ramlam chubra education facilities kumbodi school kumbodi ajiu bidi za te de tu ai pon pa ga tu ne te menglong ga longbam ga te se tu kwai tang te longbam boy parents nung di cha ya bam boy isai pasli ba sister go educational qualification cha ma se nang ne kyu khang kami bo no academic go cha why share di yeah ago schooling sa United Builder School de class nursery go su class 10 ka tang se tu kyu khang de United Builder School product de ise tilo 11 12 sra Sinapati Don Bosco ga new kamlam boy tilo ne ago graduation sra Delhi lam kamlam bo Matri College Women College boy jo si ga new kamlu we life science ga za tilo ne ago master sa MU ga new kamlam bo yo public administration ga kamlam bo education background sister go college khadi to high school ra school ko bu am lang ki ki khang de cha yo chu boy yo jelo na koi ine mani khala ni be se sister ne ki khang ba dinga 2000 de ju batch lo class 10 thapa se 2012 ko batch de 12 ne 2014 batch lambo I graduation se 2017 batch lambo okay gap ha raha hai ju yeah gap ha ye okay encourage you
Chứ đi cắm một cùng gần nha sister này bank của exam lành cha prepare cầm home yeah bango exact ira idea habam new boy halam Delhi ka ni wanglanga tu ka si agu master di takum bam tu wang 2022 ka i master takum lam boy tu takum bam ka se 2023 second year khalanga se bank ko kam tai lo tu ja akapyo sokam bunyo atu bank tham tai lo tu ja introduce chu khai boy tu I se si ga di si tanglo ma we tu pani apply di chu khai bam ni bo tu prelim taslo tu ga ni tu sra try chum tai ne itat khai boy tu prelim try chu khai bi de tu sra ni lung sa ka je thara thapa khai bo 2023 ye si first attempt ji boy tu mains di thalan bo tu mains ka si 0.25 ko sectional cutoff ka so ka in bo ja tu ni 2024 ka se second attempt ja palam ga tu mains di prelim mains interview tang khang tang lang ja sra ni lung sa ka je thanan second attempt me ja second attempt boy this sai hai bo IBPS PO exam leng nugu strategy cha adi du hai bo exam leng nang di kang wari palo ira coaching di luma bde hai si za tu master di kamlu tu try chumzo kham de hai si tu kamra boy hai si kamra boy tu idea ha boy tu ta di do ap kamai khangkhat pio thaprai mai bambo tu sipui du se nam de tu za no strategy de tu lo tu de app ni adin khaye to mock test kam gu senyo test book kam bo haina current affairs is very important current affair kamla me senyo ada 247 ga su kamla bo to de ira books chubra khadir khoi ma boy to app ga se to yo dinwang lansra 2023 kom se akilyam bo irang di pat boza manipur wo to ga se internet ban chulande internet ban chuga chu de mock test kamleng hana current affair update chugo tu se wadi facilities ha moza chu ga ne tu yo siga di chu mi de de thaina me na tu facilities chu we internet di we chu bi de tu mock test ra regularly kam de ago strategy sa mock test de pura swan su zilu ne mock test kam ga tu se ago strategy de I say religiously practice chu bo khade sister go interview ga interviewer ne ja devo question menu wang jo na excel kamlu ju ja out of 100 ga 91 dolu bulo ja khadi do nang nugu mark nang ne phangklu wai se nang nugu expectation na sama lo nang ne gamani nai cha ise kilyama liang ma go children festival la I khang bo de mains pi tang lo nya children festival ga se ise tu nungai je ta khai de te komlang ga departure nai se aki kum tang ga tu de IBPS PO mains result pam ne tu khai bo no asaira te di ti tang lo lung sri we na digestion de kam lo la de ti ba mo te apa do aspan masra de tu la tu de pa se Padi wide, palmadi wide srasunne. Tu kai bo, tu kan ya tu sa le pa bide congratulations. Tu kai lan mo za. Tu ne next step sai nai se tu impal kum tron gap tu de. Impal kum lo ne I say coaching de tan ma tu de idea ha bo za. Tu kan ya the only option I've left was to call CSO leader. Aliu go LNKR go president do se itu call tu ade de sam chu sun do se call tu lo ne nang ne nango executive member mai dong tu di do kusra kulu za panel member chulu ji atu question new suisra new khailo itu patu tu din de tu de sar go executive member mai di tu sibam men se pleng tien katam ni ni za tu de nang la mi ga anai ro na dau khalu tam boy tu pa se question lam khangse go experience din khai tu para student go leader lan tu bi de idea ra bamra bami jeng so tu hai si chup de bengu work ra chu we tu pa advice we the behind de tu si bo advice exactly e bank interview ta lang se new ga ne tu ga ne answer se tu ready made ga tu pa kha ga tu de po pa khai mi de zra full credit che full credit tu pilam de ya ma nai pa tang de result pa banai se asaira anya ni ma de ngo CSO leader go credit pi khai de tu ma na hine de din tau khai we ago expectation jisra ira 70 ninga phanglai ning khai boy chu ta de do haisira pura ting wang ngam kam me tu isi khai de 70 phang ago men si mark we ti ni 70 phang se di du chu bang ra phang de tu ra simi de ti di
result plan gap tu de ago interview mark se wi khangwam lan new jo haina ago bank se do in a prefer to Punjab National Bank de phangnan lo ja ase tingwang go long set pen ka so phangbai tu I ha se lo taw de macam ring thôi sister ne din maga cha ai liang mugu CSO leader da yo tu de achu level ka tang ni to zukhai ngam mai ba mi sai cha yo tu ma diu lu me chu ding khan ni tu de in khai ba ding ga macam ring jera ID field thi wei di bo cha exam hai je exam point na ka tang ni to pat ba ding ga wa ai high school ki ba ding ga class 2 ga ma sai class 3 4 5 ga tang ni to first division ong nge mi apui piu gu yo ti bam sai na go exam ha ko mo life settle ti su mi wo exam minus point ti mi wo exam pat ba ding ga pui ni piu go experience expression cha ti bam lo ju cha ai ka tang ni feel ti wei di bo cha yo tu okay moving on to next question cha Yusra nugu expression jira menja nugu main exam walu gu khadi to interview ga sake shukulu gu ngawlu sai ga ja nugu expression ji share kam khailo yeah result se that one night pa de April that one night ja jo paliu go the April Fools ma sita de display to the result will be out by late evening jo khai boy jo na pung kriu tin ninga ko mi de result se palami bo along ra tu nervous sick tu ka bam de tu result se le pa khai ga tu de in man ning gap tu Punjab National Bank phang gap tu mi ga ne khud tak gap tu khudong ke le ne kap lo kheng chu de ha se sa inu rama de inu sra ha se tu 70 ninga kai bam ra we tu di do alat pok ka khai bo question man yu khai bo atum zangwa khai bo process pakyang na se sumna khachu bo rawang ne atum zang khai bo de tu se gulung set pen ko sai se phang ba de ago kangam bo sumang de tu sa kap sa kheng khai bo de ago expression ti bo za ago question ga kama bo si ka ga za ko mi khane na exam home kha bo songa ra tu lu mo lu taw diang mo ra ma si ji pana exam tha lo lu result pa lo sai ga lu taw bo je de si ni lu taw diang la some gap tu de what interview or song ga di do ai se tu kadun gap tu boy akami dong se tu what gap 4 minutes kum pa tang palami tu bi za tu de I tu do di tu stra de tu lo tu kadun bam boy tu de good rab song chan na ga se ama do equal tu boy I tu khwa ago tan de no kheng ju lo no tu bo tu ga te ama le din kha tang gap tu de like se peaceful tu ko mo za tu interview room ga wa te like se very calm situation daw mi bo tu ga ai nyam lum phai bra sumna khachu bo ra wang se asai sui wa ja atu dong kui je dong sam je pau kak bang tha de tu se ilu taw bo za hai se ting wang ngam kam dai tu ira te thudam sak lam de khoi sister ne daw bo ngam ha je PNB ja PNB ha ji IBPS wo exam ga ra highest ranking ne tu ja second largest public second largest ja tu sai ST leng di 20 seat kum ra na khai ja vacancy se ye liang mena khat thiu ju ja de kum bo mining officer pa ngam lo ra lo hai bu lam bi sia ding ta hello ai liang mai na khathe ja machu ni ramgun bo tu sa IGC bam de UPSC para bo ha se ramgun bam se de so liang mai na khat agora just low level lam bam we exam ka tam ko bo mai keng thau kren bam we ja ai ra din bui ma ge de di in ya ago experience ka so din khai de sra ting wang ko ga sam tip lu nya patum malum sak lo bam ra bo pom sang na pagu ning ting du sa ma hiu khai lo nya algo faith sa pom sang pagu ma hiu kha tan khai lo bam sra ai go achievement se dawra boy jo ira malum me proverb ka di hai adio na li la lam de tu la sima de aram la tiang pui ju e tiang ja proverbs ka raw khai wa tiang pui ni ling za tu khoi ting riu ma ga pakhyang na pa na kamlu wei chu bo si chu bo kum ma dong ka se next life ka paliu hai se ting riu won ta di rest chu e chu kom za ai tu do di dim sam pan kha de za tu khoi sa bon chu bam ga po wan phang bam mo se ai no chiang kom za hard work kam sa ai se daura wei tu bo liang mai liang mai chu na se hard work khai ting wang khom lum khai tu sa daung ra wei tu bo ira cham ti malum ti bam bo Isra hai je wana bra tana tan chang tan ma mai ta de wakat kam ma dinga serious yu go sera ma ja de bara bum ta ge ye machino ye next question ga ja nugo leisure time cha nugo pon de chu tin piu lo ka de to exam preparation ga na khat ga na pong de ju ri pa
chứ agur exact timing ra haye chứ ta đi i bang lang chu sra pung ma dai pa ye 4 hours a 2 hour mock test 2 hour current affair chứ ta đi another 4 hour ra chu katambo exam lang đi tu prepare thi bam sai se ja chu chi se chu compartmental wise chu ja i ji pai chu ago timetable ra ja chu yo chu de na koi weekend chu ramma suti kum okay kom ting de yeah ago yeah suti one weekends ka se chu padyang bu de chu ra aleng se time di available chun jang za chu ago leisure time ago chu free time chu sra phone scroll thi di de and reading habit chira de chela ira now one ga su di chu sima ge ya arona tu thon ne ti ba ne ti di le rekra pani bo mai ating wang ni ra chu alung sung na chu pani bu di pi khai ji we ti di yo pa dari rat katambo book agu book ma academic book ma bang ta di chu positivity mindset books ma auto leadership role go books ma ti ra ti pa pa we sister ne toy ngam klu phone chira mane cha chira tazu pui pi tu pi kamadi klu phone hai se so do credit pi hani yeah right thu baga hai se klu di din introduction ga di din save de ti right thu baga ting wang piu panam san bo do credit pi khai de hai se ja 100% credit de thai na men go ra ra ago mains go mark di in your expect you song 20 times khanglan giu khang bo ja hai interview go di double time giu khang bo se first of all ting wang the thun giu de hai se ja the second ga sai apui na piu hai illiterate le apui ra ja apara literate le ti ta di panai se aira pui mai khachu de to education pi ma bam di suiza mi ta mi ra boy chu khai bu go lungsun khat ti ha nyo strong will bam ne anna ra pui mai chu ta di paleng ra education kam khai ra boy chu rang kang di ha ye za chu bam ta di to as pa na maning bisra wang tang mi lo nang hai se wang tang ma thenara what the financial manang ma ne anai kam khai ra boy chu bo se panai se strong will ba me hai se panai do di credit pi khai ni za chu panai hai se hai lam ro na ma ne keng chu di prayerful to our parents that nice za so keng chu matan bo jo ha apui na piu ga I ngau ba de jo sra ago emotional support chu lang khe jo sra asi mai dong se za liu ha readily available to wa azu de kam ram kyu misra jo la pan liu se atu readable chu lo nyo emotionally support chu se fully to support bi credit din kha sra keng mam de credit se za yeah oi sister ne chu lungkhang ba dinga pui piu pu ga asara pui mai chu bu go difference piu mai to kongyang bo skum bo apui pi hu ngau pa ma lo society ga ko ke keng ne so me tu sa ju de society ga ba ju de hai si di atu interview ga new boy azan go meaning new tang azan go meaning se piu mai di pui mai di apiu ne lu ni bam se wang tang de ta masang wang liu chu ku khai boy tiêu cũng ra hai gồm meaning sẽ đến hai để chứ sao bui mai piu mai khang lang mang mà tiêu nhiều để hay ra tiêu để yo aki khôn cái ra bui mai piu mai tiêu bớt khát đi treat different chung mà cái mà này pa ra tiêu chỉ sẽ đi response tiêu hai để yo bui mai rồi na vì gì ra tiêu gì mà đi sita de chỉ sẽ đi nhiều vậy tiêu sao nang mari bom panga để tiêu nhiều vậy tiêu nên hay smile là tiêu đến nè tiêu ta đi đó mà này pa ra tiêu mà cái tiêu response tiêu hai vậy bui piu atu care thibo dokulu wai se san ku bu khani sai se ja sister ne de gu exam ja try kam khai mi lo khadi de gu de kam coaching center ga de ja zau khai lo se i 2017 ga se graduation loi ga tu tang se 2018 ting kum khat ra tu self prepare chu wang e za gap year di kom tu khai tu lo ne ting kum sum do UPSC EP khai tu ta di ta thui lu ma ra kum gap chu ga ne halam MU ga wang za master ki lan lu bo chu tan mi bai se UPSC se para tha khai bai se sister hai se hai bo ngam ga ne sa settle life settle thiu mi ra leng maning ma ti ma se hai song di yang ba di try kam na ra bo lu chen tu khoi ra chu pi khai bam bo se chu ten wo ra boi za ting wang ne di alang pi khai bam de hai si za chu de tu thon kiu ba zo chu ta ten na chu ta gon ne ta go lo ba sai ne chu alang pi ke mui ba daw sa chu zu di khang lai di kam ne cha oi akum bo exam competitive exam ko mangai sa sir go opinion ding hello je bra
ha ka ba mai ko khang ke mu chu bon mu dum ne cha competitive exam leng de jeng no coaching center to prefer him ma se self study to prefer him in the thing bogra both equally we coaching people say we lambo zamanyo idea bi je bo prelim thabon ga hachura de main salam wa hachura de interview khalam wa hachura de to say guidance or proper guidance be with coaching says do de if you don't have any idea about the exam it's better to join the coaching center so to tadi nang ne ka ngambo idea ba mi bu exam sara self preparation is much better I di coaching lu son ma de to I ni phu ngambo go ga ba mi de to internet zuk la mi to de sa to keng internet ka search chulo ni to ago self preparation se self study se kam dan ba both equal le leng chebra sini mi leng na ko advanced theory cha yeah to de pasli ba sister go tak ngami go journey ga cha no go struggle cha mane si share kam kai long ago journey ra it's peaceful journey tibra mama apa kin namra zariu boy actually ama apa especially apiu siza apiu go journey ra chundi sa sriu ti boy jo papui nai papiu jo par orphan chu za lungkhang mu de cha samlap ka din sra jo de pau mai ni kung za lungsa ka za ram phelong mai ni kot khalam boy ti de phelong mai thu bade I se za jo pa lung sriu khai mi bu kum za pan na mai dura lung sriu khai lage jo bu go hard work pen ga so ira leng chura khadi financially struggle chu bora ira daw mage jo educationally jo to khoi ka tang khang wa se jo ina pe geng bam de to sai lose lo pa me jo adlung se kam di khai za就会表示对不对？有啊个 journey 就了就 peaceful 就会。leng ra 95% kom ram sia ye jera mane cha chu rung ha ai ra nong kun ga ai ne ting thu lu no family go burden da yo chu kai ding cha chang cha ti tra ne pe geng ma mi tha de yo so to kai father na mother se mother di ram philong mai ra ma yo kam ne se philong mai yo ko ya po pe kom ram bom kham ma di chu lo pau nai ape ram ma anai apa go family se din sa pa de complicate chu bi ba za story theng de de nya tu khoi ra apau ape papui papiu ling badung ra ha de tu di ama pui tu sai wanglan bo pui bam ne tu pa di ama dong tu kong sam za tu ko wi bo pui ko wi bo pe za tu kam ba me yo ko father na mother sa kum de ju kum mi ra lo ko se apara tingkum 64 65 ninga tabam ne ama de tu same range ka tabam ra ba sra mo ju ra na ta mo ju yo na ta mi boy sister ne ko ra changam ni dong me ne mo me ne cha ta di du so ne lung khang me ne bu life settle thilu mi sai ga aliu liang mai jan ne nang di bu thilu khani la ira ta su di hai se alung chiu de liang mai tisra pui mai piu mai difference chu man apikati hello jo se de ira liang mai na chu mai hi na ra pui piu mai bi di na li lung se chuan mi du lo za education class 10 ka tang ni pass chu misra de lam ta bam ta di tu si mai chu mi bi de thai ting ra za tu the education larikati khai bo tu sra most important de ase ira tan za din khai ni pui mai piu mai chu mi du lo za pui mai de za class 10 tang za de tu mi du lo za piu mai bi pui mai bi we come me de so pui mai lang bi piu mai lang bi education ra tu pi khai lo tu za ira tu request chu de eba sister do ide request ka ti khai ni bi ne cha lung khang lan ba ga ko ra liang ma ga si ka ngau bo ti si nang de khat chu mi wo ju ko pa khai mi wo ju cha ti bu jeng ga su azat tu ra ma ngai mi tu lo cha plus sister ne lung khang ma di aliu zat ga mi di mi khai lo cha ti si ra sen ti tv lam se request se kam ma de adi fui ka ba mi na ne de si chu ra lang ding kam ra bo adi do so nai puli bu feedback di king ke cha so nai na di lung ku lu ko lung ko di lung nu mi ne si bam da di do ko ra sui mi de chu bu wan ga zat tu ra kha su ra contribution ra cha kam ra leng su ja wa khai lo ju se ke din ta phai
ปัดบัมโบ exam ปะเขียงนะวิธีเลี้ยงไม่มาชิวเนี่ยแข็งชิวใครบ่เป็นก็สุปัดดีปะบัมเดอายุอากูเจอร์สมาอยู่บิซีไม่บัมตานี่ละรำเพลองไม่บัมตานี่ละเลี้ยงไม่เดลำลงไม่บัมตานี่ละจ้ะมาชิวตัวเนี่ยเลี้ยงไม่ก็แทงมาดีไม่ปะแรงที่ว่าแข็งชิวบัมเสียเลี้ยงไม่มาชิวก็ collective prayer เดที่ว่าดีอีระ credit ที่พี่ใครนี่จ้ะไอ้เสีย所以呢，龙康不定个school 去康不定个 Sunday school ตัดขายบูใช่ไหม Sunday school กี่ขายบู还是เดี๋ยวก็ต้อง benefit อีตัวควายให้ก็ตัว interview ช่วงงามบ่มาใส่ดีๆลำตัว face ช่วงงามเสีย Sunday school ก็เป็นนะสุดเดอี junior ข้างกับตัวสักจุนนี่ชุบไปเลย Sunday school ตัวบันเดให้ที่วันเดที่เสียเกียนตาไปเลยที่วันก็Sunday school junior level ข้างกับที่วันก็อากู Sunday school จ้าไม่ดงชิไม่ดงเสนอที่อาศัยปุยหาให้บอก capability บ้างไหมประตูให้ states ก็ได้พิกิวให้แค่ที่ทิ้งปิวให้บอกอ่ะตัวเสียที่งานใครไม่มาเนี่ยก็inclusive ชุเลยจ้ะอ่ะตัวเสียที่มุยระแรงเสียที่อุสชุขังมาสิจ้ะให้เสีย full credit เดอีจุดกำงำมาเสียอากู Sunday school จ้าเนี่ยอากู talent อากู capability ผุยปัดใครจะทิ้งปิวใครแบบเป็นก็สุดเดที่ว่าให้เสียละเนี่ยมอสเดให้เสียจ้ะมาจุนวีใช่อันนี้เลี้ยงมาครั้งตัววิดีโอกับปุยก็แบบไม่หินกูก็ดิ้งแค่กันนี่ค่ะใช่อันนี้เลี้ยงมาครั้งตรงอันนี้สิเสร็จก็มาจังหวะเลี้ยวตัวลูกกับบุยไม่ขังไปที่มาที่มันอยู่แค่นี้จ้าค่ะใช่ที่การเราที่ไปดิ้งเลี้ยงไม่ปุยขัดอยู่เลี้ยงมากู culture เลี้ยงมา tradition เลี้ยงมากูปุยเสียกันจู่มากูน่าจะเอาไปเลยที่พูดใช่ใช่เนี่ยsystem จังหวะตัวที่ really appreciate อยู่thank you ที่จะกันนำทูบุก general question กันนำทูบุกลุงขังเก็นบอกจะวนไปตรงไหนจ้าดีกูดิ้งแค่เดียวนี้หรอจะบวนไม่ดงเลยจ้ะจะบวนไม่ดงที่สุดไอ้เหตุผลบอก poems ตรงที่บางเมสระเปลี่ยนไปให้ว่าแทงมาเกเปลี่ยนกุยน้องไว้จ้ะเจงสุดทุกคนอากูจะบวนเร่งติ้งชิวบางวันก็สระดูมังไงไม่ดูหรอกที่เสียอีระตินแค่นี้สระดูมังไงมากับชิววันก็คนนาดีคนนาระเบิดไอ้น่ะตัดระบบตุกูใครบอก journey กู calling บางเมจ้ะนางนั้นนั่งกู interview ให้ YouTube channel play ชิวบางสิ่งนั่งกูนั่งตุกูใครบอกบางเมจ้ะก็หลังแบงค์ลำเตียนไม่ใช่ตุกูใครบอกบางเมกู journey feel กระตำเมจะ feel กระตำไม่ใช่ทุกคนจะบวนชิวบางก็ติงวางตรงหน้าเลยจ้ะตัดบางสระปะกู time waste ชิวมันเนี่ยบวันกูใครบวันก็จะเกมดาวระเบิดที่สิทิ้งใครเนี่ยปูดิฉันเรา life profession จ้ะตอนนี้คำใครไอ้เนี่ยจุนแบบได้ดูอาวุธตอนนี้ว่าใครพี่ให้มาเสียจ้าวันตั้งไล่ที่จ้ะจุดเด่น exactly ไปละนุ้ยซ้ำแค่จ้ะ entertainment sister ให้สิดิฉันก็ตั้งว่าบลูที่บุตรพากันเนี่ยคุยไปดิ้งกันสิเลยสิไม่ได้เนี่ย sister กู weakness จ้ะนูกูก็ส่วนมาให้สิดีกูเนาะคันที่นูกูปุ่มตันนูกู strength ให้สิดีเนาะอากูปุ่มตันที่สุดปุ่มตันระยิสุคริสต์ก็สว่างมาได้ให้สิพระบิบลิกก็คงใครได้ interview กิ้งไม่ตรงที่ที่อากูปุ่มตันระที่อากู strength ใช่ it comes from Jesus จ้ะอากู strength ที่ยิสุคริสต์ก็สว่างมาเป็นก็สปกูนิ่งติ้งเป็นเนี่ยเดี๋ยวอาตูไกด์ชิบะที่สุดที่เรียกพาวิจะพาไปใช่อากู strength เดี๋ยวนิ่งใครที่ weakness ด้านมาใช่กากาสระที่ laziness ดาวบดีบามจ้ะอากู procrastination ชิบะที่ดาวเดผมว่า procrastination part ใช่ it's one of the weakness ครั้งไม่ฮะครั้งไม่ดิคัมบู type ตัวนาง prefer ที่หรอสิตาเด็ดดินสิลาเม no comments ไอ้เจ้าเวลาตัวผิวไม่บำจังมาพอแค่เดี๋ยวเราเปลี่ยนลงเสียมบอที่มาใส่เดี๋ยวเราทิวสักบอก็กูไม่ได้แข่งบำจังสิจ้ะนาง prefer ก็ทิวครั้งไม่ให้ได้แบบ quality ก็บำไม่ต้องเสียกูบำจังมา general ที่จ้ะก็เป็นที่ดิ้งแค่แล้ว quality ที่สุดที่อัตุlove and care provide ชิบไม่ดูระไอ้รำเสด็จjadi most important เลี้ยงไม่คังเจ้าละให้มันอยู่รำบาระอะไรอย่างตัวมาไงจู่จ้ะนี่คุยกันตรงนี้โอ้ยา quality หาซะยาตัวยามชิลาไงจู่ได้สีอะไรแบบนี้ทำอะไรใครไปจู่จ้ะใช่กูนูกู biggest regret นั่นเองจริงจ้ะที่สิ่งที่กูนะทุกคนเราจู่ regret ชิบจู่ระหายพลัมบ่ไอ้ลุงข้างกับจู่จ้ะ it's all about lessons I learn ชิบจู่บ่เดี๋ยววันตาที่จู่ให้กับปากกันนี่จะโอ้ทุกคนเราให้จู่วิเดทุกคนเราอีให้กับจู่ลังงามเดจู่กูเสียจู่บ้ามเด regret ดิจู่บ่ให้จู่จู่ได้ให้สระมันมาแกจู่ระหาย
sai mai chamai ra mani ra si khai ma bo tu din nagu hidden talent cha dim tai lo si hidden ako talent hidden di gu talent ra sita din no silai yeah kwa ram ning palame very random chu wanga tu de ning palam de sister hai si ari in sister to interview lu ne chu ba ding ga nugu friend circle chira mani cha sum ko ga ne ni ali sister ma sang hai si lu i kum ba di tu si boy cha ma chi di din wang ni je bo zaina ali viewers ma matthew hu ga multi talent ba mo pu ye chu je si kha ra leng cha nugu kam ko si bo lu i khat ta di nan prepare thong ma ban ta de chu ja chorus kharu na ta ni cha matthew ma ga thi hai kwa tirama pai chu thi ga islam kam sang kam ra mai ko mi de to khoi guitar di pong khan lan lo le guitar di ji ma ju e di major key ron na boy minor key de flat key de ra chin si ma we kam si ma we prepare di chulu ma mi wne to guitar di wrong key di nim pa ma si ta de confidence rồi liu ca lu bo ram song ca wi ha a cao mai tu ma giang ta chun wi ram sing liu cha ra bên em tình na quan đi wi ma ngai la a ca mai a liu lung bao ram hai chorus này xoay giang rồi vậy chorus quay cái bakal lo chorus isa bakal lo vì mane a liu lung bao đi hai tươi kiêu ca ma san bao ram long he na đi cha ra bên liu ca mong kem ca cùng cha mai hi na a ca mai tu ngào đâu về we mane a liu di ha mai ca lung bo ram cảm ơn chú vậy sister bu pro we chẳng we me like sului official tu je record kum kam pa khai di ba ma chu ra ha ye chu ha ba yo we ira nugu profession ta ka dai mi tai ju thank you at din khai ba cảm ơn ye sului we live ka ta ne chu chu mu shui chu cha pu chu lo zu bu ting a chu zu han tang ro chu tang ro su me de kam vẫn mu shui me cảm ơn ye kêu de chu lo na khoi chi pa bu che ngai da chu lo khang ting chu ra me ne cha chung yi chu khong ko me ting a agu crash ai ni ma shen di pu mung a chu tao le na pung ta nga cha chu yeah ko mo tu recollect chu ra ma wan ning tao le ne parts of our memories ai agu talent khat de ha de sister ko talent king ju me mai mai no aje kam si ko sister ne liu jeleng rong mo gu pi ko mo cha jeleng rong pui gu chu chu na top leader ko mo khat chu ta sai na khat leng lu na ta li cha na ne pa pi chu ta sai azat me dung le de gu kam khai ni lo kam khai dia ni lo yeah azat mai tisra aira to phara what do you want ta de ti ina mening kha ba sai hai leader khat chu mai dong ga communication we bo se ja I said ira important chu we tu dim ning khaye lambo communication we ma wa so zat se separate chu kha do nungai mak budi keng di nga we ja then so leader in era leader tisra communication se we releng build your lane di kam ne sai aram felong la ga ne cha hai bela din pa sai aram felong me ti si bo
aram dum ne thini tin tan mo ja ờ si sentence ka dim tai la ram mai là pra neutral chu mi bde ram mai là de chu shine sra de khau pui lam ta ra lo chu sa ram mai là de ine kasi khadi ba me aku I hostel wa batinga aku ga student na khamdai khamgi bani wo joram pelong na ja देखो कमी लो या तिमा चिव जाय गति हाय कोई हाइलपन तमेंगलोंग हाइलपन हांगलपन चमनि चंबीरा रा या चंबीरा रा पोय या उये lat aram lat agu dichur lo lunghang kami wa ram la na che ma ya chuwe amna kam ha ma ra cha ki lam ra ram phelong mala ni bak chu bam de sai gu chelat kui ma ka sa ma wa du mai cha the most common words tongue slip chira masla kha din pa jira sibla se parai bo kumo thimpiu tan bo words ba ma siung chu wa thin tan de bo za chu go de video chu za je ke sir ne liang mai thi bom niu bo chira sala ne damo ding liang mai thi bom niu bo koi bo ra me ni cha ya nang ne proud thi bo chira ma liang mai thi bom niu bo si de gu ya liang mai te sra ino phui khai bo ngang awai thu ra chun sam bo de liang mai ra chun sam me ja de lam pata de do liang mai te kam sra o ali se liang mai da ali di liang mai de delhi lam ta ni lo de lam ta ni lo ja liang mai te ngang sra o chu go ba mo ai liang mai se chun sam bo represent ba ne chu dim ning hai ai to ai liang ma ga mai di ma ran cha ai ri ki ta wa ba tinga ai ne khai ba bam si ma bo ma se hong tang kla ko ma se CSO leader ko mun leader tu ken khai ju cha ju ba dinga ali liang go CSO leader rong ga cha ne cha hai ra chu ka mu ye chu na tu chu zu khai bi chu go mai ram kla bo leader ko ma chu din wang lan sra ai se chu na wan ga ni chu CSO leader le chu ra sima de ja chu de akin agu na wan la mo CSO leader ma di wi bam su ye jon de tu khoi ai go chu buồn chú khang lan buồn cái daily làm bám tani là làm bám tani là i daily làm bám cái đi chỉ vào leader chỉ vào nhiều làm bám đi pas leader chỉ vào nhiều chú de hay sẽ đi làm sao lên kia go president Sam Chisun sẽ ra pas sẽ chú abo CSO go favorite leader one of the favorite leaders làm ra de chú para pa de khang mai kha chu cha wai krai me them song ga di leader tam di huang kren mi ne ai di si chu de pa kong khai lu sai ga Ellen Kia bu di movement ding opa tiang mo chú ai ra Ellen Kia chú đi aku suan nè chú đi Ellen Kia chú dàn đi xì ra xì mà và như vậy chú đi hay làm cái điều chú wang lại với Ellen Kia chú đi yo xì balan sang nghe cái ga không có bầm đúng đi cam mùi bầm ra bồi yo bu wa bu ga cái ga sudem đúng đi Ellen Kia bu president solo Pex bu solo chứ bây giờ xí mà bây giờ cái mà chú đi bu go wang lại với tiếng cái men là kami ni kam khai bi je wi ma sa ma chu ra si ta de chu ta ni tu present ta diang wo chu ra mi cha mai ni si ga diang wo chu de friendly di chu za liang mo gu to koi love song bi lo gospel bi lo cha favorite singer ba ma ago favorite singer de sa in now one kan you singer le chu si wang wa sa aram long dong mai rong pa mai poken jinang ago za di chu bam new chu boy pa se za ago favorite singer tu ra ago chu evergreen kai ma me cha evergreen le yo okay tu sai nang ne lui wi bo sa bo chu ma ne ku ga maning tau tan ma sa sau memory ga ne pa ne chu khai ka dia bo sentence khan ya na di chi pa ka chi ma sar poken go lui tu sra dam mui thu e liang mai na tu dam mui thu e si tam te little bit tum te hai li se one of my favorite songs hai lui chi di chu lo da love song di ma three song kum jai ga cha di wa mi ai liang mai do di din thuan khai ja wei lam bam mai ta di do liang mai bam sang e chu di si tang khai chu lui khan le ge tu sai gu liang gu sului ga cha favorite song liang ma lui sir favorite song ra keng de ira mostly yuna khom lui kum dung di ira favorite lui chukren ne so alium khan thi sa love song lan ni prefer de se wa kha chi ya basis ge wa ma ise now one gan je sunday school kyu khang de love song lam ra pang would ma bi de to koi wang sai worship elevation worship kum dung hill song kum bo
battle music combo chu lang si king keng go za chu di halam go ai zling rom go wang nan sa lui san combo hyuna khom lui combo chu se isinyam king keng lan bo yeah cái BVS lui cha thì cũng sang BVS wang sang mà yeah siga nane da na ting zau phải luôn nè mà ngày ngam cloud cũng mà yeah BBS lui ra keng ba me chu di hai lui se chu I know worship chu one sa pat pat le if I close my eyes and pray to you, my loving God. Chú lui ra. Hai lui sẽ chú mình có tan tan rồi mẹ. Chứ sai thay nên men aliu liam go premier show cha, selai go prit chứ. Oh yeah. Si go feedback cha, si movie go feedback cha si de chứ lo. Kamu chang nghe director nếu đi direct đi chung ibam thade bago screen bago dilo everything. Kamu ibam me cha ai nên mình ngora flop talent suma chu di along this three di bam boy chu di do videography actor mai dong din pura natural chu de screen dong se di do display pa kyang na se chu mai do hatang mi de hai lam si za chu kamui ba me hai son de kamui khanglan ra boy chu I'm lum za ba me kamui ye chada go pore do chu se chu sai paliu hu advice fira me ne cha si movie production to advice bi he kani ba ma chu ra si ga se ong tang kama bo comedy ban ra bo chu bo ra movie wahi na ga asa si de chu khai ta yang sai wi yang ra bo do chu bo comedy production thelo chu di bam ra bam son ma de chu phui ka chu ga I knew phui si ma ju ma lu tau si ma ju ma si ta de chu di po moral po ending se poina aleng se ai ha chi stra wi ra go chu go ra poina ra ngau pa khai ba bam de phui wi ding emotional thi bo mo party ba ma yeah emotional chu we chu sang chu we chu sai chu lui san ga favorite nang ne amun zai bo chu ra ma mo ba ma yo mun sai bo tha nasi bo akina mai dong na chi ti se de patan tan bo ra liu ka lum bo ran sa hai lu se ti patan tan bo de yo ti sera aliu di ba yeah sister go favorite quotation cha I go live se to failure after another failure chu khange za chu bam ta di akhu ga dinwang lan sa chu hyuna lam dinwang lan de hyuna ni tu su khai bo chu rama chu zeng so chu failure this bam ta di do hai ra ira saumi lage tami lage hai se ngam khang ine ma sun zabam se kam dau ma te ira khang bam ra wai tat bam ra wai tu se never give up tu se ago life motto tu rama chu de tu sa hai ne sister do talk so kam hai ja và để cho là khu cái đi aleng ta đi si kama vào đi keng si san lu ja interest you cho là free frank cho là và đi bio ha ja đi ba hai mà chỉnh ring ấy thì số này là được liang mà bu cho khai đi tu India bu cho ta đi tu official khai cho ja official khai cho tận mi bu ta đi tu chứ trên TV tu đi khai đi tu liang mai ja tu đi đi ja support tan tan như vậy chứ cái năm tu mà sẽ request bị khai chứ aliu sen TV như vậy thì just bazan ne wadi cho nên ai si business này mà sẽ agu unprofitable này cũng mới đi ai mà channel hay si platform hay si pison body mà sẽ đến cái ai liang mà si semai tam cho pam tadi tu kakak tu hachu sai poi kata di azan yang contribute to this này tu bukan kami kami mai si si kang mà dong ne support you thai bu tu di lu ni cha sai đi chứ thiếu khai tan khai rồi tu vậy cái TV tu mengai mi mana tu vậy thì tao hay vậy chứ wah TV khai ra nó phone ko cũng bao giờ aliu ni tin mong batinga rai pa khai bi khai tu maning mo cũng hay bi vậy chứ really appreciate cha thank you vậy chứ mà sai thì tu achu khai sang ấy chứ maning tao tan tan lại chứ sen TV làm chút cái point này cha hay si wakat khai lo hay si aliu ku sister khang khan này cha sister tu kai sister macam orang tu talk show kami ni juga tinggal apa ni asyik saya asyik PK bilo tu je apa ni PK boleh tu je pau pun si aturan di mana sih ya wadu mana sih jadi aku pugu video apa ni pun juga tinggal ni pen boleh cuma ni sih ni usah thank you sang nghe thai happy khai bo mai do di za thank you de cho nang ni pi khai ni song di keng san bo di nang ri ga di thoi da mo mo chumi la tu je kan nam tu bukan sah viewers mai tu saya anai go video anai kat tu pau hai si mai cái này đi ngầu ra để sao ngầu của tình liều lệnh thì không có wishes mà sai đi gula đi hết nhà này là nằm thu yo
Tita de tuna the viewers my tuna se umrari we ja ki khon nga chun samba phongwang si mai dong chi bo chi mi la tu de ira tin khai ni ya yo tulo hai senki tv du di ji za thong ki we ja hai ko mo ai atu ku wang khai bo tu di alung chun lam ra ayo hai sira di sang di bo de leng ra ja chu we first experience ye sang so hai ko mo platform bi khab leng so di ji za thong ki we senki tv do hai se atu za initiative we bo khat de hai se katam hai next ka di do smai keng za ku wang lan de kam lan lo plam bo liang mai chu hai se hai di chun cham bo lien bo de viewer release you ga liang mai chu se collectively wang lo ni phui gap chu se hai se chun cham bo khat de chu za chu liang mai se chu do observe chu se bam jeng so hai bo hai bo go initiative sai se ui sang wi ye chu za din khai ye za lo nyo phui ba mai dong de do senki tv do hai se support chu san khala lo like subscribe de chu san khala lo chu din khai ye kêu ấy and sengi tv đi rank khang này gal mà đi sai professionally officer khác này thì ra agu channel to shout out cảm ơn mày really appreciate cha ra thay này gu season 1 episode 4 gu to gu sister mà chẳng mong pa mày tu chứ ra bao bộ tiền là chứ ra hai cái này rồi hay mình thì ra bao kỳ bộ thì kiểu bộ tiền ngang tăng cái mà bộ cái đó mình yêu khách cái gì bộ nên điều chuẩn mình cái mình yêu khách tăng cái mà bộ không bộ đi bấm sai thì ra comment ga ka di feedback bi khailo is a season 2 go episode 5 ga so to pau phai sai wi lo chi wi di ni lu chun di pa khailo ti sa thaning ra ha ga su kana o kana mo di thi khai mi ne ka di to fu khai mi ti